Tere kõigile! Me oleme siin teie ees Jakir El-Kayamiga Iisraelist. Mina olen Jaana Saar Eestist. Ja Jakir on minu hea sõber ja kolleeg, kellega me kohtusime Eestis ühel konverentsil, kus siis meie ühine koostöö sai alguse teemal siis keha süvateadvus ehk siis prenataalsete kogemuste mõju meile siis täna. Prenataalsed ehk üsaaegsed kogemused, see, kuidas me lootena arenesime, see, milline oli meie keskkond ja kõik see osa siis. So I'm Jaana Saar from Tallinn, Estonia, and this is my friend and colleague Jakir El-Kayam from Israel. And we met actually here in Tallinn in one of the conferences, psychotherapy conference it was, right? About 4 years ago. I don't recall if it's maybe 5. Me enam väga ei mäleta, oli see 4 või 5 aastat tagasi, igatahes 4 kindlasti oli Eurotase psühhoteraapia konverents, kus me siis kohtusime Jakiri töötoas. And we are running prenatal seminars about prenatal experiences and how it affects us as an adult. And also how to, it covers or it includes the topic of how to open the deep body's consciousness. So this is our subject for this interview or this chat. We are bringing it to you. Nii et see on siis meie prenataalse kogemuste mõju ja keha süvateadvuse avamine, mis on väga suur osa sellest teemast, on siis meie tänase vestluse siht, et jagada seda teiega. Kõigepealt siis ka tehnilisest poolest, et me kohtume Tallinnas 21. kuni 23. veebruarini ja me kasutame Teadlik Mina psühhoteraapia erakooli ruume Ahtri 8, 7. korrus ja registreerimine on avatud. Üsna varsti tegelikult seminar juba on toimumas. Nii et kui sa oled kindlasti mõelnud, et sa tahad osaleda või oled kuulnud, mida me teeme, siis oled oodatud osalema. Kõik info on kodulehel minad.ee üleval, samamoodi Facebookis Minade grupis. Leiad sündmuste alt selle, et lugeda täpsemalt ja natuke rohkem selle kohta. Ja tänane vestlus meil siis kulgeb nii, et me räägime inglise keeles ja ma tõlgin eesti keelde siis kõik meie jutu riburada pidi ära ka. So technical part, we have the practical seminar held on 21st till 23rd of February in Tallinn, Ahtri 8, 7th floor in private school Teadlik Mina, where they teach psychotherapy. So these rooms are very suitable for us, for our topic as well. Yeah, and our conversation here will go like this, that we will speak in English and I'm translating it also to Estonian. So let's start. Jakir, how are you? I'm fine, kind of excited for this new seminar. This is the 3rd year that we're doing it in Tallinn in live, and we had online seminars before, so it's quite a long time, this partnership going. Yeah. Jakir tunneb ennast hästi ja ta on väga põnevil, et järjekordne seminar on tulemas, sest me oleme nii-öelda otse siin kohapeal Tallinnas seda seminari juba vähemalt 3 korral sellises mõõtmes andnud edasi ja ühesõnaga me väga ootame mõlemad tegelikult seda seminari jälle juhendama. Okay, Jakir. So what we are going to do or what plans we have for this seminar? Et ma küsin siis Jakirilt, et
mida siis on oodata ja millised plaanid on meil tehtud seekordseks seminariks? Mhm. This seminar is focusing on a very, very deep, very deep area in our consciousness. Et see seminar siis on fokusseeritud ühele väga-väga sügavale osale meie teadvusest. It is something that is written down in us for a long time, and it is stored in our bodily consciousness. Ja see on midagi, mis on siis väga sügaval meie sees ja see on kaua olnud meie sees. See on nagu osa meie kehateadvusest. Before we had any words. Enne veel, kui meil oli üldse mingisuguseid sõnu või kui me teadsime sõnu. Therefore, this seminar is mainly body-mind seminar. Ja just seetõttu on siis see seminar peamiselt keha-meele seminar, kus need kaks saavad ühendatud. And it focuses on the sensations that one has in relation to oneself. Ja peamine koht, kuhu me keskendume, ongi siis see, et milline on see suhe mul iseendaga ja ta keskendub siis tunnetele ja tajumistele, just keha tundmustele ja keha tajumisele. Ehk siis, so I will add, ehk siis see on väga kehale orienteeritud praktiline õppeseminar, kus me töötame sügavates keha teadvuse kihtides, mis tähendab siis seda, et me kogeme ja õpime lugema sügavaid kehaimpulsse. So I added that this means that this practical seminar is about really sensing and getting to learn the body, what is within, how I feel the deep body impulses within me, how I am, how I sense, how I feel. Sense myself. Ja iseendana, as myself, yes. So we are going to pass through body practices and mind practices. Nii et me seminaril siis lähme läbi praktiliste protsesside ja meeleprotsesside. Along with embryology theory, a very logic structured theory. Ja siia juurde on siis meil pandud ka väga loogiline embrüoloogia teooria, mis on siis loogiline, struktureeritud ja selles mõttes it's scientific, see on teaduslik. And we're going to look how the structure of self is created already at the conception. Ja me vaatame seda siis, kuidas say it again, We're going to look how the construction of self is created already at the conception. Et me vaatame siis, kuidas selle ise ülesehitus on tegelikult alguse saanud juba eostamise hetkest. And the self that is created in conception ja see ise, mis on loodud eostamise hetkel, is surrounded by another self, which is the mother. Ja seda ise ümbritseb veel üks ise, mida nimetatakse emaks. And the mother is surrounded by the support of father and family.
ja ema ümber on omakorda siis isa, kes toetab ema ja seal ümber on veel siis ka perekond, kes omakorda toetab seda selle uue elu algust. So actually, we Nii et meie are dependent or correlated to layers of other consciousnesses that are supporting us in our creation. nii et tegelikult me kujuneme ja koos oleme nii-öelda, reguleerume koos erinevate kihtidega teistest teadvustest. Nagu siis praegu oli juttu, seal on veel ema, isa, perekond, et kõik need erinevad kihid mõjutavad. So there's, like we said, I summarized that as you said, there's also the mother, the father, the family. Also, we can say the larger environment where we are living, kaasa arvatud siis tegelikult ka kogu see keskkond, kus me elame, on veel üks kiht siia, mis meid mõjutab. So we have created this seminar in two major, you would say, technical or approaches. Nii et me oleme selle seminari kokku pannud siis nii-öelda kahest suuremast tehnilisest lähenemisest. The one is systemic constellation. Üks on siis süsteemne konstellatsioon. And the other is body-mind practices. Ja teine on siis kehameele praktikad. So we will combine both of them in the seminar. Ja seminaril me siis kombineerime ja paneme need omavahel kokku. So see on kõik siis selle jaoks, et minna nendesse teadvuse erinevatesse kihtidesse ja saada siis sealt seda informatsiooni kätte, millised kogemused olid need millised üsaaegsed kogemused need olid, mis on mind kujundanud täna oma keha kasutama või tundma ennast oma kehas täna nii, nagu ma seda teen. So the idea is to use those practices to enter the deep layers of different layers of consciousness, to get the information why I'm feeling or sensing my body the way I do today as an adult. Yeah. Yes. And we've been actually looking for if there are any other this kind of approaches in the world, or let's say in the market. And we haven't found none, because we really wanted to study and continue. Yeah, to study and to get more information for ourselves as well. Ja mis on huvitav, on see, et me oleme uurinud ja proovinud otsida, kas me leiaksime maailmast või nii-öelda turult veel sarnase lähenemisega juhendajaid, et enda jaoks ka juurde õppida, aga meil ei ole see õnnestunud. So we have found someone who is doing theoretical part, someone who is doing the mindful part, someone who is doing the scientific part, and we didn't find anyone who's combining them all together. The experiential part, the one that you actually feel it and learn it at the same time. Jah, ehk siis me oleme küll leidnud erinevaid inimesi ja juhendajaid ja õpetajaid, kes räägib siis nii-öelda ärkveloleku osapoole pealt, kes räägib teadusliku poole pealt, aga me ei ole leidnud kedagi, kes kombineeriks need kõik kokku, ehk see nii-öelda kogemuslik osa on nagu kuskil varjul.
maybe someone is doing somewhere, at least we haven't found them I yet. hope he sees this video and come to our seminar and meet him. ja, et vähemalt võib-olla keegi kuskil teeb, aga nii palju, kui me oleme otsinud, me tõesti ei ole leidnud, aga võib-olla ta näeb seda videot ja me ootame teda siis seminarile või meiega kohtume, et tore oleks seda teemat edasi arendada. So it would be nice to meet this person if he or Yes. she exists in a world to develop further this approach. Yes. Yes. So maybe let's have a few words about why we are doing this, why it's important. Nii et mõne sõnaga sellest, miks me seda teeme, miks see on oluline? Well, the psychology is mainly focusing on the part that after labor. Psühholoogia peamiselt keskendub siis sellele, mis on peale sünnitust. And the symbiotic state of mind that is occurring between mother and baby. Ja lisaks siis keskendub ka sellele sümbiootilisele meeleseisundile, mis siis toimub ema ja lapse vahel või mis leiab aset lapse ja ema vahel. But in reality, aga reaalsuses there are 9 months on 9 kuud, that according to our consciousness then, mis siis eternity. arvestades meie selle aja teadvust või teadvuse seisundit üsas, siis see seal meile tundus igavikuna. Because perception of time is almost not existent there, yes? Sest üsas olles ajataju on peaaegu olematu. Kui me oleme elooted. But those 9 months exist. Aga need 9 kuud eksisteerivad, need on olemas olnud. And we have a body. Ja meil on selle tulemusel keha. Our body looks different. It also has placenta and it also has umbilical cord and it's surrounded by a sac. Ja tegelikult meie keha üsas on väga erinev sellest, mis ta on täna. Meie ümber on lootekott või see platsenta, meil on olemas seal nabanöör ja meid ümbritseb siis nii-öelda lootekott, mis kõik on osa meie keha tunnetusest sellel ajal, kui me oleme üsas. Which are all part of our body sensations while we are in the womb. Yes, exactly. Yeah. And this part is kind of overlooked. Ja seda osa see osa nagu jääb 2 silma vahele või sellist vaadatakse natukene üle. And what we are doing in the seminar is we are creating the conditions to access this part in our consciousness. Ja mida me siis seminaril teeme, me püüame luua ligipääsu siis sellele osale meie teadvusest, mis oli ajal, kui me olime üsas ja and which experiences were saved or like recorded into our cells or cell memory ja et millised mälestused on salvestatud meie nii-öelda raku mällu. See informatsioon on endiselt seal kõik olemas ja sealt saavad alguse ka teatud impulsid meie keha tajumiseks ja tunnetamiseks. And this information in the cells, actually this is a starting point for many of our body impulses, which kind of tells us how to feel or how to move. Or how to feel how to be in our first body. Et see on meie esimene keha. Ja et meie esimene keha üsas ja need mälestused on siis see keha süvateadvuse sihtpunkt. So our first body and memories of our first body is the focus of our body's deep consciousness, what we are talking about in this seminar. Yeah.
Let's add something. There are people who have asked, because this topic is so new, we've been cultivating this here in Estonia for now at least 4 years. Let's talk about also why it's useful, or who can use it, or how to benefit from this experience and all of those knowledges. Et me jagaksime nüüd ka natukene seda, et miks see on oluline või miks see on kasulik. See teema, mida me oleme siin Eestis nüüd mõnda aega nii-öelda juurutanud, et mis kasu sellest kogemusest ja teadmisest oleks nendele, kes on tulemas või soovivad tulla. So I will continue here and you can add something. Ja, et ma jätkan siit ja siis Jakir saab lisada. Ma olen sertifitseeritud kehapsühhoterapeut ja transpersonaalne psühhoterapeut, lisaks süsteemne konstelör või süsteemne terapeut, kasutades neid lähenemisi, siis ma näen, kuidas see osa ehk üsaaeg ja need teadmised sellest perioodist on väga minimaalsed või isegi puuduvad. So as a body psychotherapist and as a transpersonal psychotherapist, also using systemic approaches, I see how this prenatal time or the womb time is the knowledge about it is minimal or even lack. There's no knowledge about that. Ja kehapsühhoteraapias seda teemat adresseeritakse, sellega ka tegeletakse, küll aga ma teistes väljaõpetes olen seda on väga vähe puudutatud, et see osa on tegelikult tõesti selline, mis on natukene jäänud nagu tahaplaanile. So in body psychotherapy, when we studied, we studied, but the focus is more on afterbirth, the bodily sensations and what is recorded there. But I see that because we are missing this information, we kind of not addressing it while we are working with the topics or when it's needed to work with that topic. Nii et ma näen, et me kas ei adresseeri neid teemasid, kui need töös tulevad ülesse just terapeutide või üldse enesearengu koolitustel või maailmas, et me kas ei adresseeri neid, me lähme neist üle või me ei tunne neid isegi ära. Sometimes we don't even notice them. Nii et see teadmine on väga oluline lünk, mis vajab täitmist. So it's a very important gap which need to be filled. Right. Ja ma saan aru ka, miks see nii on, sellepärast, et see on keeruline teema. See informatsioon, ma nimetan seda, et see on nagu pimedas toas töötamine. Sa ei saa neid enam justkui mõnes mõttes kontrollida, sest keegi väga ei tea täpselt, mis seal üldse oli. Samal ajal me teame teatud lugusid või komplikatsioone, mis oli raseduse ajal, mis, kui me see prenataalse kogemustega teeme tööd oma kliinikutes või praksises või seminaridel, me näeme, kuidas see teema tõesti tuleb keha süvateadvusest, sealt rakumälust ülesse. So we really see that when we are working with the topic in our clinics or in our practices, or we work with that in our seminars, we see how this information comes up. And if the person knows something about the complications while the mother was pregnant with the client, or there are some stories around it, we see how this information emerges from the body memory. And I also understand why this topic is a little bit of why we overlook, or why it's overlooked for so
so often because it's a difficult topic to enter and there's a lack of knowledge and practices to really go there. But I see, and what I have learned thanks to you, that this mindfulness and mindfulness approach, also the Feldenkrais approach, there's another approaches, body-mind practices, they actually address this subject. Et tegelikult läbi Yakiri ma õppisingi väga palju juurde, et just ärkveloleku lähenemine, meelekeha praktikad ja Feldenkraist meetod on need, mis tegelikult võimaldavad neid tööriistu, kuidas sinna aega, sellesse prenataalsesse aega ja informatsioonile ligi pääseda, ja see on tänu Yakirile. So would you like to add something to it? Et kas sulle ma küsisin Yakirit, kas ta tahaks midagi lisada sellele, mis ma rääkisin? Yes, in a conclusion, I want to simplify this topic a little bit. Ja kokkuvõtteks ma soovin natukene lihtsustada seda teemat. To make it down to earth a little bit, because it is so far away in our personal history. Ja, et tuua seda nii-öelda kahe jalaga maa peale, sest see kõik on selline väga kauge isiklik minevik. Physically, füüsiliselt. we are moving since we have been created. Me tegelikult liigume ja liigutame ennast alates hetkest, kui meid loodi. We are moving as an embryo. Me liigutame ennast kui embrüo. We are moving as a fetus. Kui loode. We are moving in water. Me liigume vees. We are floating all this time. Me hõljume seal kogu aeg. And we have a very, very rich life of development in those 9 months. Ja nende 9 kuu jooksul on meil väga rikkalik areng. So the approach is directly through the body. Ja see kogu meie lähenemine on otseselt keha kaudu. Through realizing what are the basic movements of the embryo. Et mõista, mis on embrüo sellised baasliikumised ja liigutused üldse. And from that movements and through energetical work, we are contacting. Ja läbi siis selle liikumise ja läbi energeetilise töö me kontakteerume. We are contacting ourselves. Me kontakteerume või ühendume iseendaga. It's not so far away, it's here. It's just here. See ei ole tegelikult üldse kuskil kaugel, vaid see on siinsamas, siin sees, väga lähedal. And through this intensive workshop of ja läbi selle 3-päevase intensiivse töötoa we have created structural practices that will lead you there. Kus me oleme loonud siis sellise struktuurse või üles ehitatud, samm-sammult üles ehitatud praktikate, mis juhatab teid ja osalejaid siis nendesse kohtadesse. Slowly and safely. Väga aeglaselt ja väga turvaliselt me teeme seda. Yeah, one of the main quality of this intense workshop is that it is intense, but this is very slow. Yes. So you have to be ready for this to really get comfortable with the slowness, or how to say it in English. I don't know exactly the right word grammatically. Aga et kui te selles töötoas osalete, siis kindlasti üks oluline või paar olulist märksõna selle töötoa omadused on siis see, et ta on intensiivne ja samal ajal ta on aeglane
just seetõttu, et me lähme aeglaselt ja rahulikult sinna sisse, sellepärast et kehas on palju selliseid impulsse nii sügaval ja ja informatsiooni nii sügaval, et selle tajumiseks on meil vaja rohkem vaikust ja tõesti sellist aeglast liikumist, sest me ei pruugi muidu märgata teatud olulisi momente. So being slow is actually the aim, because otherwise we won't reach the information or the subtle impulses inside of us. We might Yes, overlook because them. it's very subtle. Yes. Indeed, it is very subtle. It's like going underwater. In free diving, you cannot go underwater very, very fast. Et mõnes mõttes siis metafooriline näide siia kõrvale on, et see on sama nagu siis vaba sukeldumine vee sügavikesse, kus sa ei saa minna sinna kiiresti, sa lähed sinna samm-sammult natukese haaval. Et meie You have to come down and come up and come down more and then come up and then more down. Ehk siis me lähme ka seminaril olemegi üles ehitanud, me lähme ülesse, me lähme alla, me lähme ülesse, siis me lähme juba järgmise korraga sügavamale alla, me tuleme jälle üles, me lähme veel sügavamale, et see on see tempo. So this is the base of our seminar. Ja see on vajalik, et me tõesti kogeksime ja õpiksime lugema, tajuma ja tundma, mis päriselt siin kehas toimub. So this is important in order to learn what's really inside in our bodies, what senses and what is there. So to get this experience, we need this. Yes. It is familiarity. It is to getting familiar with myself. Ehk siis see ongi see, et õppida ennast tasapisi natukese haaval tundma järjest rohkem ja rohkem ja sügavamalt. Ja inside ourselves, very close, it's right here. Et see on just, et õppida ennast tundma iseenda sees. Ehk see kõik on tegelikult väga lähedal siinsamas meie enda sees. Et so just to add, sometimes people are asking this deep consciousness. It's in a way like some people might have asked me, it kind of refers something far away, like going somewhere far away. No, it's not that. So it's actually coming inside, the closest you can actually be. Et selgitada või lahti rääkida üks oluline koht, et on olnud inimesi, kes küsivad, et see süvateadvus kõlab nii midagi kauget, me lähme ei tea kuhu mingitesse sfääridesse. Ei, see on tegelikult üdini praktiline, teaduslik, kahe jalaga maa peal ja see on tegelikult tulles nii lähedal endale, kui sa veel üldse saad. Et see on tegelikult siin, samas siin sees. So it's inside here. So we are going to meet ourselves. Nii et me põhimõtteliselt tutvume iseendaga in a way we know subconsciously, right? Yeah, it's very, very much familiar. Ehk siis me tegelikult tutvume iseendaga sellena, keda me teame algusest peale alateadlikult. See on väga-väga tuttav meile, aga meil on vaja sinna ligi pääseda. It's familiar, but we need to get to that before we can say, oh, I know. Yes. Ja, et meil on vaja sinna jõuda, et öelda, see on tuttav, ma tunnen seda. So good. So what we have practical exercises, experiences. We have meditation. You have theoretical knowledge. We have theoretical knowledge. We have handouts. Nii et meie seminar on siis praktiline. Me teeme meditatsioone. Meil on jaotusmaterjalid. Me räägime teooriast, teaduslikust poolest. We are waiting for you. Yes, we are going to meet you there. Yes, and our group is around 20 people, no more. So in that way, we can really focus on passing on the knowledges we have learned
and you have time to really access to this deep body consciousness in safety. Nii et meie grupp on loodud, et ta ei ole suurem kui 20 osalejat sel põhjusel, et me saaksime keskenduda nende teadmiste edasiandmisele, mida me oleme juba omandanud ja et teil oleks võimalikult turvaline nendesse protsessidesse ja kogemustesse minna. Yeah. Okay, thank you, Jaki. Do we have to add anything else or everything is said? Yes, I think everything is set. We are ready for it. Yeah. So, nii et me ootame teid osalema, andke märku, kui on veel küsimusi, võite kirjutada ja teada anda, kui tahate midagi täpsustada. Sündmuses on kontaktid olemas ja me vastame hea meelega. So if you have any further questions about participation or whatever you want to ask, then we are here to answer your questions. The contacts are in the advertised text. Thank you, and we are all looking forward for you to join with us into that journey. Et tänan teid kõiki ja me väga ootame teid sellele teekonnale koos meiega. Okay.